بله روشک تاریخ دیروکا کرد بتایبتی لباکوری کردستانی کنکوشیا گل روبوسکی رودایی کو ایرو 12 سال سر و درباسمون درباسی سالا 13 هنده هم درباسی دیاربکر دبن سلاحدین چوبان مافناج دیاربکر میوانی من دبن سلاح بوده که سلاحدین تک سلاحدین 12 سال درباسمون یعنی 12 سال حتی ایرو یک کس جبر وی کنکوشیا روبوسکی نهاتیه دارزاندن یعنی وکی مافناسه که وی پروسسی چاواده نرخینه از بنی ایرو 12 سال وگرا بله ایرو 12 سال وگرا کنکوشیا روبوسکی دیسا و روژه ببیرتینن و ام دبیجن کو عدالت مخابن و روژه لور دفن بو هینجی رانکرن سر پی عدالت مخابن کو تو کس نهاد دارزاندن جبر و کنکوشیه حالوا کو 35 کس جی 17 کسی وی زاروک بون وک فرمیجی زاروک بون به تمنجی زاروک بون و دو کس تن زوجاندو جی 35 کسا 33 کسی وی ام بین تمنی وا جخواه پچوک بو ایجار دولتا ترکیه مخابن کو گاوا حولدان آنجی قتلیام لهمبر کردا پیکتین جبو ویا مکانیزم او پرگالا عدالت بکارناینه مخابن کو حتی ود شره و عدالت پیکنایه حقوق جبو هر کسی لسر کار نین مخابن گاوا مجار دبه کرد که سلاحدین گاوا وان گوتنان دبیجی که سلاحدین گاوا تو وان گوتنان دبیجی باور بکه لاشی من دلرزی یعنی تو زانی یعنی 35 کس جیانا خوش دستان تا کرم کر 17 کس جوان زاروکن 18 سالا بچوکتر یعنی خلق گاوا گوی تشتی شرمزار دکه مثلا خودین وان هاتنه دارزاندن خودی کشتین روبوسکی هاتنه دارزاندن لی بویر حتی ایرو نای زلال کرن یعنی جبوی حقوقا دولته که هفته چواته که صلاح الدین مخابن لگور بیرو باوریا ما از عین وقتی دا پارێزەرم لگور بیرو باوریا ما دولت نخواست و مسئله زلال بکه و گاوا مسئله دو پاراستنا دولت کردا وک تعلقه دبینن و ایکو لهمبر کردا تکوشینک ددن وان د پاریزه مکانیزما دولت حقوق وان کسانا لهمبر عدالت پکناینه وان د پاریزه مخابن جبرویجی به 10 سالانه کرد د قتلیام وسادا مخابن مجار و مسئله زلال نابه ام گاوا اولی هیئتا چو جی بویاری ام بون ام بخواه چون نخوشخانه جی ما او جندکن پارچه بوی پار بوی همو سریوان نگیوا ملیوات تنبو ما یکو دید مخابن معامله هات کرن رایدار لور تنبون علاقه لورت نبود دفنه دا جی پروبلم چه بون دششتنه دا درمان کرنه دا تداوی کرنه دا جی پروبلم چه بون لور دولت و هنگام دا مخابن لی خودی در نکت جبویر شون دا جی جبو زلال بونه جی تقافک نه آفتن جخواه بویر جعالیه بالافرین ترکیه شرف هاتبو کرن لی جدوی جی اف کسانا اف بویرا پیکانی مخابن در نخستن پیش عدالتی که صلاح الدین نها بله سروکمار اردوان باورت کمی دمی سروک وزیر بو سوز دا گوت کو از دیوی بویری بدم اشکره کرن سوزا خوش بیر کر رجب طیب اردوان کمیسیون د بنیه د چارچوبا مجلس ده هاتن آواکریجی وظیفه خو پیکنانین
û li wir heyetên ji malbatê çûn, parêzerên malbatê gava çûn hevdîtî jî pêk neanîn. Got dehlîza da, dehlîzê Anqerê da divê ev bûyer wenda nebe, lê bizzat rayedaran ev mesela veşart werbibêjim. Çünkü em bala xwe didin mijara darizandinê gava divê ev bûyerek yek merivek were kuştin raya giştî ra dozger divê dozê veke faîlê vê bûyerê kîne derxe pêşiya adaletê dadgehê. Lê mixabin gava doz vewû jî û parêzera Chopin jî 2014 da doz 2011 da bûyer pêk hat 2014 da bê Chopindin hat veşartin. Yani Kekê Selaheddîn wekî parêzer te ew bûyer jî dîtin. Yani bi rastî hiqûq li Tirkiye ji bo Tirkan û ji bo Kurdan wekî hebû dû têbkaranî? Ji xwe min serî da ev tişt got gava mijar dibe Kurd mixabin ku qanûnê xwe bi xwe derxistin jî pêk nayînin. Divê ji bo her kesî adalet be. Divê hukuk ji bo her kesî, qanûn ji bo her kesî wekev be. Ceza qanûnê cezayê jî wîsane, hukukê jî wîsane. Lê li alîkî Tirkiye cuda tê bikaranîn, li vî alî cuda tê bikaranîn. Ez dixwazim müsaada we hebe bi çend hevokan pêvajoya darizandinê şîrove bikim. 2014 da dozgeriya leşkerî got em ji xwe li ortê sûcek tune û nixumandin dosya bê Chopindin hat girtin. Li ser viya malbata müracaatê dadgeha Makezagonê kir. Lê mixabin ji ber meselên piçûk pûlekî, meselên usulî xwestin veşerdin. Yani gelo qulpekî çawa em destekî çawa bûyînin ku vê meselê binixumînin veşerin. Dîsa li wir jî halwa ku 1005 parêzerî ev mesela Chopin û ji çel parêzerê ku îmze dabû em bê 10-11 kes wekaleta wakiyên be jî ê 29 kesî wekaletê wan hebû dadgeha Makezagon jî got li vir ji ber usul natîcî nixumand. İjar parêzer malbat çûn dadgeha mafê mirovana Ewropayê serî lêdan wê jî got ku wê dadgehê jî dadgeha mafê mirovana Ewropayê jî got ku ji ber ku we rêyê di nava Tirkiye da hukukê neqedandî red kir. Mijar ev e lê tu kes ji ber vê 35 kes qetilkirin û komkujî û tevkujiya 35 kesî nehat darizandin mixabin. Gelek spas bo vana gahdariyên giring birêz Selaheddîn Çoban ji Diyarbekirê gelbû.